ngasi Russia ta akan ba yora ma hakre 8.8 Richter scale ki amasung Russia gi east coast thang ba saruk tani masi gi matung da hojik tsunami gi alert pi kre US ta Japan da madi Philippine asini chingmo fam da Baba Bangan hai ki 2025 ta Japan amadi China asom da yam akan ba earthquake ama lakani hai bato madugi signal pirak la khang de Baba Banga hoina hai bo wafom se hai peti chumi hai bani masi loimak chumdraga su khara di chumi hai bisi gi praman panthai lairabani aduna 2025 sida akan ba tsunami ama lakani hai bisi signal masina oira pra khang de Russia gi east coast thang ba saruk te yam akan ba tawkra matung sida no manini sida Japan Philippine amadi som de lairaba region sing asida akan ba tsunami lakatra haidra hojik mi sing chi mi paina bagi wafom ni alert layu haina makoi government sing na related Laibak singi makoi loina public te alert pithokre asi Russia da hakiba yohara siam kan bani sini Russia da yohara haba amadi landslide oiba amadi flood oiba amase thoina ta de yam lapman khidra natra news laktana khangde adubo ngasi ge earthquake asi 8.8 kini 8.8 ki haibase yam sathiraba amani amasung masigi matungda amukka yohara amukka ising haigalakpa min tsunami oiduna problem oigadra haibasi hoji kanna mi paina bagi wafamni Amor of the Israel na Gaza da pisaliba 8 ase handak no ni si de khajik he na pisali sini adubu mapam asida war kana tawbda ge hoju paw da siripa mi gi masing 60000 hen kresini masi official report ki matung ina aduga masida ge su ma me helang bani haibase unofficial oiba missing mi kya laikri adugi wafam de so Gaza da war tawrisi Israel ki tamakte US na mateng tawduna lak I masi ge related wafam ama madudi US na Israel de mateng toba amati mathau tabda weapon yolba mipan piba masi punma asige support public sing de kari hairi haidra ngasi poll ama tawtaki US ta maduda plunging makoi gi result ase down oikre Israel support to bisi topam thokte haiba poll asina masing yam khisini aduna masi public sing opinion lo bisi angak pamani aduga public opinion matung ina so democratic country amanidra aduna maramorga makoi gi government su decision oirak pasu yai adugu public ki support Gaza the war changliba asidagi khara khaktana support to ya aduga mayam amana masi support to dri haiba ngasi gi new poll ki result asina takli Amor of the Israel ki parliament annexation West Bank as annexation ki damakta bill ama makoi pukhat ki nityana hunan han adugi do makoi parliament approve taw kra hairi means Palestine ki saruk amaga hojik Israeli annexation taw rakadori aduga makoi na Gaza da action local ise army operation taw rise masigi action accelerate ohen kra han da ki hena khangodna speed ohen kre mi pija pithak na hojik si ba hat pagi thaba asyam kana taw kre masi hek taw panate sini masi ki background wari malai sini masi bu scary johar prophecy hairi third temple sagalak pagi greater Israel semlak pagi amasi dajjal antri antichrist korak pagi makalak pagi damakta masi lambi semri sini makoi gi johar prophecy asigi matungina 2009 dagi 2027 gi manung ase yam important timing ni sini aduga masi gateway gumba aduga thong ama hangdokadaba aduga matamni makoi greater Israel sebagi langla langjin puthokpa matamni aduna masi ki timing asigi manungda thabuk mayam sugadaba lai aduna masi speed ohen bani high perform su report kana naina singna nainari masi bu johar prophecy hairi aduga makoi ki Jew singi lairidana prophecy lairik natraga makoi calendar karamba matamda in time ki kari orakani amasung aikhoina kari torakani tofam thoi adugi mutungina handak marak ase chatharak pani sini Nahan West Bank the settlers amati Palestine singi marakta akan clash oiki masida Palestine activist hatki aduga Oscar winning aduga manupa amasu director amasu hatki adugi matungda hojik side tagi US ta call torakli maudi sanction piu settlers singi matakta athingba piu athingba pi drakti mokoi se thauri yaudrapa sasan gum thadok laga wai kai ba koi hat pa du tore aduna sanction pi na bakida makta yamna kanna demand amak tawsilakli Among the Donald Trump the Heidi Modi Israel na preside tawni Israel na lead tawni Gaza the 8 pisali se makoi na Canada pini Canada piroi masi yegno chatkani aduga Donald Trump ki accusation ni Gaza gi Hamas sing da madi makoi na pot pisali paisa pisali ama pisali adubo Hamas ke kamlu osin angam ba capture to ki maximum light basing missing ason ana sing ta Gaza de honde haibo phom se phajaba thajabani Israeli singi amadi Donald Trump ki means US ki kanglup ki aduna handak pisan doriba
पोचे से चाना थकनबा मसी इजराइल ना लिड तौगनी मखोइना प्रिसाइड तौगनी अदुगा मखोइ खुदतगी यौहनगनी सिनी अदुना मखोइगी इंटेंशन हमास कांगलुप असी यौहनदबा एनी हाउ पब्लिक ते यौहलसु अदुगुम वाखल्लोनने अमरोमदा पाकिस्तान दा अकीब थोथो अमा थोखरे पाकिस्तान की बलूचिस्तान हारिबा प्रोविंस असिदा मखोइगी ग्रुप की लीडरशिप तौरगा मखोइगी बंसा मखोइगी खंदान असिगुम्बा लीडिंग अदुगुम्बा लीडरशिप की रूल खुनगी अहल खुनगी निंगथौ काइन लेबसे आदा चतरिसिनी सो करी वारी नो हाय मतमदा नुपा मखके मचा अहुमरी लेबा अदुगा नुपी मखकसु मागी मचा अहुमरी लेबा मासो नुपा असिना सुमागी मचा से लंगथोकलमले अदुगा नुपी असिना सुमागी मचा मसु लंगथोकलमलगा मखोयनी से चेनखरे चेनखर मतुंगदा मखोय से निका तौरे लैखरे अदुबु मयामना फारगा खुनगी विचार पीखरे गवर्नमेंट की रूल कानून मधुसिंग अतु येंगदना खुलगी विचार पीखरे मखोयने से मयाम ममांगदा पुथोकलगा नोंगमैना शुट तौरगा हातपनी सिने मसीदगी क्वेश्चन अम एराइज तौरकले मदि पब्लिक की रूल चतनरिब्रा हजिक मतमदा नत्रगा गवर्नमेंट हाइना पालिसे मसी कमदौरे हाइतुना सो ngसाइगी नुपी सिना मकुत्ता कुरान मुस्लिम की लाइरिक कुरान जी पाइरक हाइकी मदि अखोइनी की मरक्ते इलीगल रिलेशन नते अखोइनी निका तौबनी अदुगा लैमिनबनी अदुबु पब्लिक सिंगना मखोइ निका तौइ हाबसे थाजदबा अदुग मरमदु थाजनबगी दमक्ता नुपी असिना कुरान जी हाइबनी सिनी हजिक मदे एक्यूज ओइबा मखोइ मापन फाखरे नुपी दुगी मवादुसु फाखरे अदु नुपी सिना मवासे थादोकलंबगी मरम मागना सुमना हाइ मदुदी मागना आइबु नुक्सीदबा अमदी मतंग द फुबु चैपा अमदी मौ अमदा करम हाइना रेस्पेक्ट तौगनी करी व्यवहार तौगनी मदु लैतबा मरमना आई माकपु थादोकलंबनी इसा इशुगा हाइबो फमसी मान हाइरिसे हजिक मखोइ फाखरे सिना अदु पाकिस्तान दा असुगुम्बा लॉ एंड ऑर्डर चतबा अदुगुम कांगलुप अमा लै हजिक मतम सिदसु ngarang New York City da National Football League NFL की headquarter दा नुपा अमा संगलकलगा open fire तौरकी अदुगा नुपा अदुगी बमिंग सेन तमुरा कवी चही कुंतरेत सुरबा मीरी माक असे हजिक फाखरगा मसाव मसाना शूट तौथोखरे मा ना कापलग हालमसे मी मंगानी सिनी अदुगा माक से कोखर यादबनी हाइना रिपोर्ट सिंग ति हजिक थोरकनी सिनी असिगुम्बा थबक असे US से खर थोक इमौति मखोइदा ओपन नोंमै पाइबगी खुदोंग चाबल लेब्रा कनो लाइसेंस नोंमै पाइबगी अदुना ngarang सिंगलगा ओपन शूट तौथोकपनी हाइरी कया ngakkraba kaya kikraba famna hojiksu kari maramdagi kari intention dagi mak na toromano amasung mak na kapkhairamlaga mi kara masaw masana sikrise masigi background kari intention lairi kari maramdagi mana kanada target tawninglambano haibadu kanna thigadumgalli अमरम द फ्रांस ना पैलेस्टाइन असे रिकॉग्नाइज तौरगनी स्टेट अमो ओइना मखोइगी पिथोकलगनी हाइबो अफम से हाइख्र मतुंगदा हजिक यामना कन्ना मसिगी मताद वा ngang बसी यूनाइटेड किंगडम ने यूनाइटेड किंगडम की प्राइम मिनिस्टर ना अमुक ngasi हाइख्रे यूके प्लान्स टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन सेप्टेम्बर था असिदा रिकॉग्नाइज तौरगनी करिगुमा मरक असिदा इजराइल ना सीजफायर असे एग्री तौद्रति हमास ना सीजफायर एग्री तौद्रति हाइबो अफम सी मागना हाइति मदुति इजराइल की साइड तगी हंदकी सीजफायर असे तौफम मखोइगी साइटगी अकनबना मसी सीजफायर तौहलकफम थोइसिनी स्टेमार की वफम से अदुना सेप्टेम्बर से अगस्त की मतुंग सेप्टेम्बर मसीदा चावरबो वामति ओइरगनी फ्रांस अमति यूके की लीड असी याम फजरी मखोइना हाई पैलेस्टाइन रिकॉग्नाइज सुखसोइतै पीरगनी हाइतरा मथंग असिना रशिया मदि यूक्रेन की मरक चथरिबु वार असिदगी पॉइंट खरतंग मेंशन तौके रशिया की साइटगी अम अकन अटैक अम तौकी जेफोर्जिया को मफम असिगी मराक प्रिजन अम लैसिने मसिगी प्रिजन असिदा जेल द तादुना लैरब मी सिंगी मथक अटैक तौकी बनी मसि कमाइन तौरकुन खंगदे 17 पीपल चोलपना सी मी 33 अदुगा मखोइ निफु निथोय अमने इंजुरी ओय मसिगी मतांग यूक्रेन की साइटगी मेंशन तौरकी मदुति अमुक हन्ना ह्यूमैनिटेरियन वायलेशन इंटरनेशनल लॉ वायलेशन नि रशिया की साइट की रसे फेडरेशन की साइट की अदुगा हाय असिगुम्बा अटैक असि येंगलगा इंटरनेशनल कम्युनिटी ना रशिया की मथक वांगांग तुमिन लैरी हाइतना मसिगा लोयना मी मंगा अमसु अतोप मफम दहातकी मदुना खार्किव की नोबो प्लाटोनिवका हाइबो मफम असिदनी सिदा यूक्रेन की साइट की 8 पीबा पब्लिक की 8 पीबा वार टोन मफम नि वार मिनी पब्लिक सिंगी 8 पीगे तौरिंगै अमदि मी सिंदो लौबा लाकपदा रशिया की साइट की मसिदे अटैक तौबनी मफम अनिदनी अमतना 33 अमतना मंगा सीरीज मसिगा लोयना अतोप मफम अमदसु रशिया की एयर अटैक तगी मी अहोम मसी की मसिदा 23 ईयर ओल्ड फारिबी प्रेग्नेंट नुपी अमसु याउकी मसिना कामियान्स्की हारिबा मफम असिदनी इवान फेडरोव को यूक्रेन की मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की नुपा असिना मसिगा वफम अमसु
mention toraki so ngarang dagi haukiba 24 hours dagi Russia na mapam ahum da attack tobada amadana tratret amadana manga amadana ahum ni series masiga loina na missile attack su tauki Ukraine gi military training ground da masida soldier ahum amsu siki aduga makoi trani pan amana sokle Ukraine gi ground force na post telegram ta puthorakiba maduda mention torakibani amarom the Ukraine gi attack tagi Russia manungdasu Russian occupied tawdana thamlaba Donetsk ki aduga mafamda makhoi gi bomb na Ukraine gi bomb na makhoi mi amasu si masiga loina Ukraine gi attack tagi drone attack tagi mi khara si ki masikai dro mi ahum ni 50 apartment damage oiki Ukraine gi drone attack ta Salsk Russia gi Rostov arbi region asida masi punmak ase uraga khangbanga mi madi Russia na Ukraine da handak marak asida attack toriba masing hal ise normal ta mafam mari manga ta su am mi hale masi gi chang da halak labati Ukraine gi am trouble ni masi uraga United States ki Donald Trump president hai ki modi ngasi dagi numit tara ni piri se Russia gi matak da ceasefire tawtrapa adu abadi tariff sanction adu ki matak ta tanatana ataisu makhoi gi mathakta lakpa yai sini masigi ofam sitarga Kremlin ge spokesperson Dmitry Peskov na reporter sing the high kimodi Russia na no tosile Trump na haiba Trump na piri deadline se modi mamang jaw na high ki 50 days aidra handa mukna muk 10 days directly hana gi changdam da handa gi siri yam tele aduna wafam se khoi khal batare na traga masi no to thamjile sini adubu Russia na makhoi gi 10 day deadline asibu thawsagani haibai tha jate sini RT News ta phangba report kharagi matugina asumda haimadi hojujik marak ase Ukraine gi troops sing am satina trouble ni makhoi critical condition dani mai kai mari de Russia gi force in question kre masi promosi udani Trump na te ultimatum Russia da piri se Ukraine ki army sing hoju wasilakle aduga makhoi pensioner sing pension chat khrapa army sing masi phobda loina amuk recruit hana tawbagi wafam ni kaya ta lu khraba Ukraine gi situation no asibu pharaba west na amati America na hanna mateng piduna su Russia bunam thabangam drisini masiam lu khrobone amrom de India mati Pakistan ki marakta handak tawkiba conflict ado matu Americana amamanna marakta sachangsilung ceasefire hen kibani adubu Astro Sharmista koba nupi amana magna masi prediction matau khijini Operation Sindoor is still on Sri Prime Minister Modi Part 2 is lodging soon aduna September amati October le asi oirakisano amati Part 2 oirakani sini basi wafam se hojik kanna nainari sini madi Pakistan amati India ki marakta su amakka war se halakpagi mong lai sini aduga Pakistan su preparation India marang tu handak preparation am kan laundari sini oipo oidaba ma tungkiwani adubu Astro Sharmista asina hai ki wase phajana nainari sini Operation Sindoor is still on Pakistan amati India ki marakta amakka lan oidori bra oini haibase kharana amakka hainari sini masi oirade amakka trouble ni do oidi ohening de santi de lerisi leibana phai adubu handak marakta Pahalgam attack torabado madugi Operation Mahatep haiduna amacha thakre aduga makhoi khara terrorist ni haiba makhoi khara down tokre gun down tokre Srinagar manungda Thailand amadi Cambodia ki marakta chathamba war 5 days kanna fight amatora matungda around 33 people siraba matungda immediate ceasefire tawdaba yati haina pressure pibadagi country ani ki prime minister sing ase yakhre amasung makoi si wafam ase final talk Malaysia da chakibani Malaysia prime minister Anwar Ibrahim maki manaka salaga ani makse makut paina hatkre aduga problem ase haina tare matungda solve tawsi haiduna solve tawki matang da sakre masina moiraga war ase hojik lepti leplagani adubu haujiksu marakta kap nai haibagi wasu tai yamna kan natrasu masida amana amada tainari nangna violation to bani haise adubu hojik masi wild bichar lakhini ngasai gi mandir amalari se masi kanagi hakta chatpa tai natraga international na karikumba bichar to bigadori brahmadi mafam ani ase common ohensi na khoisu masi religious adu mafam ohensi hai to na sin ke basu ya hainari for the time being ceasefire se oidi oiresini